Na kebentar ki khubor baman kesni page but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baru kini kilong ki khubor bam ta kesni. Kador barsh nong nong spung min hak arfui trik ujimang kala IT kador khas si menteri ketna jong kai prathai ba polling do da ka ba panjing krishan pisa ban kentiu ya ka kam jong kai prathai ha ka te kathan. Ha kini ka kunhun balayalam da u MLA ka mauplang ba Matthew Beyond Star kurba la kentup yu acting im ka hima nong spung. Uma kentiu borlangs imli bad unong sen charge nong uba John Watt Bon Carmendai. Habakran hakilat pathai khubor hadin balaya kendu yau ba apol u MLA Matthew ulapan pau bah kejinge kran jongki bad u menteri katna jong kai pathai kinong yalam shnong kila banjur ya kejing don kamban penne pensa bad ban kentiu ya kamau sangri kajaka ka ba itenan bad ka ba don kalat ka ba kraw ha ka kam jong kai pathai. Kumjuru ulapan pau ba kamau sangri kabat ya kajingmut bajeliu jeng kikpatemen balangit bagadai katenrai jeng ukelang bat usemper. Kumjuru ula benrap banamar kene kadau kador barsnong ganget bagajing pen kelai kamau sangri sya kajaka jengok kai perthei kalong kabadon kambha kenang bagajing itu kana pateng jongka kanyo ya kajing itu kabayadai bagajong ukelang bat usemper. Wanyalang bagni gili orang ba napo nong spung. Sepang ilabatai pi sepang tak tourist spot bagi kuat ban develop angtai pun nong spung. Ada lidi yang lawan Jogja hi. Jadi sia jaga begitu kita ki club urban kita ki maulong bahe lang begitu sia ban pet. Tekmeta sengi yang lawan lang ki kenu ya Sapol Minister Domrom jengi pe jaga tourism. Kirakan badi de la kerpat ba nagaliang jongi Nakasnong yang tengah kumjuru ini persang gi short DPR batai kendiat kat nu sai kan lut ban senai kata jaga bandit jo kata lenti banyak cerita mereka musnah dak footpath dak seruk dalam long kena khla undom do kali undom nyat tang dak kejat beriu bet dak footpath bet poi jaga artli lai cili ke batai bae mena de dalam jungi nam simsu ko in start no ina dan kamru ka videografi kena ba kan pinsusu ya i minister kena ila ba sanction ya kata ka project unta joka nong spung konstitusi nong spung kesong nong spung hangte bisa tak big point bitna kena bagi turis ru kinwan jualem ye ka than jimi hangte pon nong spung tei ta hi bis kanu thai ni pat tangi hap sna shwa ya di pihak ni pat kanu thai kan yap tho jingai kanu ka jingai nadu na surok hadu tu halum bagi tu jaga wa bitna nang tu ngi laban ken roughly na footpath kanu kan songdor pada ta shongai export ke construction song minister yo humta hi wara shwa kita kanu kan not ini sa take decision kemudian ada mentah ki nok sosno juga ada tourist spot pimia empat shim ki tourist ne ki nong wan jengok kai kenja entry fees la structure empat ni yang ko mentaru itong tangki su room free bagi untuk ya the film so long responsibility to kashnong ro ban penyai tematkan one you'll receive the profit itself right. Oh, in the long run, persang hilada kuno ngin bisa mental daga denti singkin empat piang. Long kadong bakwan pisan kino jua kai pertai. Nilai la penbiang infrastruktur biang denti begnya kesuk banyak kinyo jaga bencong thai group. Kesimpor kemba sikinta ye banyak. Nado no surok hadu ngata halu. Ya layak terledi sikinta yang kesimpor de gunangkan bencong thai hapen. De tengah tahu long empat simpisa kena kesnong empat poi tak put bandong kan lum bisa ni gitu tang promote chua haduk kan kan wan ka jingarap ya ki local youths ro kaliang ka kumkitor guides kumio haduk kan no kan yarap kata long kan show pi ka influence of tourism kanut ki turis ke wan poi tu sibu wan tang we ar ngot tang we guide dan la ki promote pada la jong apor ki wan lo jong guide kan show pada influence jong turis kan ni ka viewpoint badan kadan hak snomi ponospo anos pun ba kilaban ni tu ye jimun kundu juke ba kan pasi tasni nyadan ne rekat kamal ia badan borong jengi nata ko ia balong jong ka himanos pung iwan menta tangkap kini kita khot jong isi chong
wani kendu I sepol bilogi Minister juga tourism na mentah pengikua makadon kejaka hapo tan ijongi po nong spong kata kadai kejaka ba pelang semper kasih senong try balong kum kayen ke baningkong te hakba mentah ukalang ladon lagajong semper lagajong hendrai ke kemi haduk mentah kadon po nong spong kum kita kisien kita pau ba haduk mentah berkata ke kemi haduk mentah kadang jauh mat don mau bahe ya hab tau mau ko kadang mibet haduk mentah dan nalor kita kibun jaga kibun internet hamtam apa area apa hima jungi impat don kita jaga jungoka ke internet tematang iwan pan kerpa di se belum Minister jongka resem menyerap habide makan kecing terang jengkua jungi nalian nasional. Sejak HBD berkena jaga kepada Wan Bandi Kedung Minister kebangi Wan Ban Kerpati bagi Island di Final Assistance akan berta ban benet besar ban internet di ketiga jaga keba marketing ke mau sokri kemudian profesional nong spuk kemudian ke kana tang HBD berketika mau sokri kebaki juang kepala batai dosodap yang ketika kami jumpa kelang super bah hakata kajingnya kon jumpa kelang super dekat hadu mentar ketika mau kami kejauh mat bersengusi kata kajingnya kon joki kita ketika kajing ke kana de hauti ucaka don ru ucaka keba internet bah baik nah ketika jaka ngilak bani ke mau kurwat kendia ngilak bani ke mairang cepat don ru so we mau tau bahe how internet bodo atraktif ha ba iniเป็นการkolong ba kadon takhanak yo don dem tau usai senyom yo te kamet kadon halot jung tau mau ba 10 kilometer nang tau radio pada sawa de pomu berhat yuta te hadu bentar kita kedak ka sin kidan don be ba la dengi le pet kai na te jika kolong ba internet bahadu kata kata te don ru so we mau wong don jep jop te nak tau mau ru internet bahaban pet bat kijuang ba kijumi ta kisniang nang tau mau bat kijano te kat hadu bentar ba menit ngilek dang bun ki bagi ta te kadon ru ke ke ba bang haban ti te ngiwan mentaban kerpat yo Minister kolong ba wanai lang ini ke final assistance penne pensai te cakang peni temat ban kring ya kinong jungok kai perkai bat ba kenang bakan wanra ya kelab yu kam jam ya kinong solusionong jok te kadong kathan ke jongi bat haraju ko poru kolong ban wanra ya ka cipenne pensa ya kita kijing don ki khana ki ba kerpak bat jington ki ding ki ba internet bat hatrai jong tau lum don doi ka krem kata ka ba hendai ki breu no spung lada don meno ba le tam ki juya bread ki tep skrem de kata ki ki khot ka krem ba hisen de kata ka krem lo do menta ka don tingi kentu ya ki nong song snong jong ka jela bat ki nong pet kai ki ba wan na ki we ki jela ta ka we ka biru ba kat bangin pat la ban pen internet khamhai te jakaru kinwan ban ya pet kai ya te jaka bat kinra ru kubor saki nong pet kai wat la ngimpat penbena perthai te jakaru sim ba kade kade ju penbena ba ha kate ke jaka kande ke jaka ka ba internet ba ya kinong pet kai la dikwan pet kai na lian jongi ni pediang subahai kinong wan pet kai ya kate ke jaka bat ba nang ba jong phiru ni sumha ban kerpat pin priang ya kani kubor ladolong kepala alai pinwan le ya ka kubor kalong hi mentalong ndai mong batang kate khana ti musobi babun ki khana kan benta ki bom patton sikto dang dei bai bai ka ong ka khana ka ba shi tho ki long shwa man shwa sing shwe tip ka kum kata ka khana ka ba ki ese na kaleng kasnong kadan nem ka jingtmu ba pinle kum ki kanja ki search ban seban tho hakikat bahkan Kiladon ki samla pule na kate kathan ki jengi belaya persang ban tho history ki don ru ki bela persang ban ki youtuber ki belaya jukran sipang kan ni ka jaka kan kiladon youtuber ki baya tho ru ki don samla pule jengi ki tho story ki story